ज्ञान हिउपाया आधार ख अले वही ज्ञान या त सकसिया नुगले थेंका धातुकेको छको माध्यम ख संगीत अले वही संगीत या माध्यम हलिन्यंक ज्ञान या प्रसार या नाचना दिम छम साधिका छम उपासिका थौ चपा छिया पहाची आदि हजुर सक्ने फाजमे जिपि हनी बहपि व्यक्ति पिना प खलाबला या गुनिति जिसा कुन्तला थना वे हि दुन अले जिनाच न थ्याय दुन कि छम साधिका छम उपासिका चाहिँ थौ जि चपा छिया पहाची आदि तका पक्कैन छिस दुखमाना हेना दि हेथुङको जुइमा छिगु दुखमा पक्कैन मिलेन जुगुदु थासा थौ जि हनी बहम मेहालामी लोक प्रसिद्ध मेहालामी रमना श्रेष्ठ या तथान बनाएको ख वेक नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया नखिमे जुजियादी वेक नाप ठाउँ छिस तो ज्ञानमाला या ठाउँ कने या स्थिति नापा यो स्थिति अलि ठाउँ कने चाहिँ वेक छुछुके व्यस्त ख थै विशेष खलाबला याको चाहिँ सासा वेक एतना चपासे लसकसे रमना सित चपासे लसकसे नाचना सुभान हजुर ठाउँ कने छुछुके व्यस्त ख ठाउँ कने चाहिँ संगीत चाहिँ सङ्गीतै ख तर ज्ञानमाला भजनीय सङ्गीतै चाहिँ आपला आपा व्यस्त चाहिँ हुन्छ ल हजुर हजुर रमना श्रेष्ठ ना गुली जागुदु ज्ञानमाला भजन नापा ठाउँ कने सनाचंगुदु ज्ञानमाला भजन व रमना श्रेष्ठ चाहिँ पर्याय थे जिया चंगु ठाउँ या इले नापा चाहिँ सकिपाया मे लोकभागु मे ठाउँ कने अति हे चर्चित जिया चंगु मे हजुर वो नापा चाहिँ छिगु नाना स्वागु जुल वला तुखे जुल संगीत चाहिँ छिगु पला दक्ले नापा गु किसिम चाहिँ यहाँ गु खवस कना दिसले संगीत चाहिँ जिता मचाबलेन चाहिँ यो अले जिमी बा मा चाहिँ संगीतया पा राखी ख होला अले बा न चाहिँ जिता मचाबले चाहिँ मचादा छ क्लास टी डुबले चाहिँ जिता छौ लता मंगेशकर जी चाहिँ ऑडियो कैसेट बिया बिजाउदु लंदन या अल्बर्ट हॉल जो गो लाइव शो या कैसेट बिया बिजाउ अले वो एकदमै चाहिँ वो मेन्य चाहिँ जिगे चाहिँ दुनो निसे चाहिँ अब संगीत प्रति चाहिँ जिउ छौ छुडावा लगाव दया होला है अले वे मेसेको सेको चाहिँ जे मिहाल्यो सेका छैन तर जिउ चाहिँ छौ तस्को है अन्तर्मुखी स्वभाव जुले चाहिँ जिता ठटे पिने वया चाहिँ मेहाल्यो चाहिँ जी गुब्लेन सोचे मयना है तर धराने चाहिँ जिउ जन्मस्थल धरान ख धराने चाहिँ 2048 साले चाहिँ तेस्रो राष्ट्र बौद्ध सम्मेलन जुल अले राष्ट्र बौद्ध सम्मेलन जो इले चाहिँ पोखराया वरिष्ठ मेहालामी संगीतकार हने बम सोम वज्राचार्य दाइ धराने बिजाउडो राष्ट्र सम्मेलन चाहिँ भजन हाल्दा अले उगु इले चाहिँ उस पोला चाहिँ यहाँ हेरे वहाँ हेरे कहाँ रहेछ बुद्ध ठाउँ भजन हाले त चाहिँ जितन चाहिँ अनुरोध याना बिजाएर अले वेकअप यो चाहिँ फिमेल सिङ्गर मरो अवस्था है अले चाहिँ वो मे हालाबले चाहिँ अले जिबी सक्लै पास पिचोना चाहिँ कोठा जाएको चना चाहिँ भजन प्र्याक्टिस नाचना हो अले जी चाहिँ ल्याउनेपट्टि चना पाँच पिस सक्लै न्याने अले जिम्मे हाउ चाहिँ वस पोला टा साथमा चाहिँ फरक्क ल्याउने सोया चाहिँ वस पोला छिरेटी खेमे हाल्दी ढुङ्कला ढका डाइडल हजुर हजुर अले चाहिँ महाला नि 48 साली ख हजुर हजुर अले महाला नि नगाडया अले वस पोला चाहिँ जिम्मेको छौ प्रोजेक्ट हो ज्ञानमाला भजनिया यदि छिगु इच्छा दस चाहिँ थो प्रोजेक्ट ज्याट अनुरोध याना जना नगाडाइ बिजाट अले चाहिँ जी चाहिँ जिउ ढका चाहिँ जी एक्सेप्ट याना स्वीकार याना चाहिँ अले उबले चाहिँ काठमाडौँ या चाहिँ छक्लन्टो ज्ञानमाला भजन चाहिँ पेपु वसपोला चाहिँ जिता रेकर्डिङ याका बिजाट दाइले चाहिँ जो साङ्गीतिक यात्रा न ज्ञानमाला भजन चाहिँ शुभारम्भ जो यहाँ बुझुल बान भाषा लता मंगेशरिया हजुर हिन्दी में हजुर बियादिल ऑडियो हजुर हजुर वही नेना चाहिँ छि संगीते जुग छिगुपति पलान्या त जगाब जुदा हजुर अले भजन पाखी सांगीतिक यात्रा सुरु जुरा तर हाग्न भजनी आबद्ध जी ढुङ्गा चाहिँ सकिपा चाहिँ गथिना चाहिँ स्वागु ख नेपाली सकिपा चाहिँ कसका खाना तर फरक धार जुल नि हजुर एकदमै डिफरेंट ख वास्तवै ठो चलचित्र निर्माया या अशोक शर्मा निर्देशक चाहिँ अशोक शर्मा निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा चाहिँ श्रीमान्य पासा ख
अहिले उयोकन चाहिँ चलचित्र देखा चंगु इले चाहिँ जिता अफर वो हामीलाई निर्माता निर्देशक पाखे अहिले अन चाहिँ सम्पुजित बास्कोटा दाइ त चाहिँ वो चलचित्र संगीत निर्देशक चाहिँ सम्पुजित बास्कोटा दाइ हो अहिले सम्पुजित बास्कोटा दाइ नपा चाहिँ अन प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ जिमी म्युजिक सिटिङ जो ल अहिले अन चाहिँ म्युजिक सिटिङ जो चाहिँ अन वो चलचित्र चाहिँ पार्श्व गायनीय यात्रा चाहिँ शुभारम्भ जो ल अन वो या ढुङ्गा चाहिँ राम जाने एकै नजर पर्दैमा ज्यान जाने नगा चलचित्र फर्स्ट में आला अतिको चाहिँ सुपर डुपर हिट छु ल अन हान्न चाहिँ अशोक शर्मा दाइ न चाहिँ जी धराने धुपले अहिले हान्न फोन हेर्न दिल अहिले चाहिँ थेन हाना मेरो छपु चाहिँ हिट नम्बर हालेमा ल मेतसको हिट ज्याछ न हिट नम्बर मेरो छपु हान्न हालमा लगा सटा दिल अहिले वो चाहिँ रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो है अहिले वो हाला वो झन् चाहिँ एकदमै हिट छु ल हैन म अहिले चाहिँ वो हालढुङ्गा चाहिँ हान्न चाहिँ अहिले सम्पुजित बाँसकोटा दाइ नयाँ चाहिँ जिटा टीका भण्डारी संगीतकार टीका भण्डारी न चाहिँ तिमीलाई खोजिरहेको छ ढका नम्बर बिहा बिचार अहिले टीका भण्डारी जो नपा चाहिँ हान्न यहाँ चाहिँ अन हान्न चाहिँ गोली सिसाको हाला हो गोली सिसाको हालढुङ्गा वो न हिट झुल्गा ह्याट्रिक हिटै झुल ध्यान हुँदै है अन चाहिँ प्रत्येक उगोइले चाहिँ प्रत्येक चलचित्र चाहिँ हिट नम्बरमै हाल्दा चाहिँ जिता सौभाग्य चुला नाचौँ झुल्गा फुक्कै अझ फोक नम्बर फरक धार ध्यानला अले हान भजन आध्यात्मिक अलौकिक हजुर ज्ञानीय छौ माध्यम भजन हालेको छौ छुट बेग्लै ओ शैली दो आना ज्ञानमाला यो ल मेबे पहल हजुर हजुर ज्ञानमाला भजन हालाजना दिम छित हजुर सकी पाया वन हिट नम्बर हालेको छु लाभले यो अनुभव गथे जुल छौ शान्त स्वभाव सरल स्वभाव ज्ञानमाला भजन हाले मागो आना वो दास डान्सिङ नम्बर जुल हामीले छौ मास्टर फारियाको पति वो मे हाले बोले अनुभव छ कना दिसाले वो सोर्युपति रेन्ज मिले जुल कि मिले जुल कति जुल अनुभव चिसन ढाटिङ ज्ञानमाला भजन वो संगीतीय साधना त्यसमा गम्भीर विषय ख हो जी चाहिँ गुगु इले चाहिँ फर्स्ट पेपूजा ज्ञानमाला भजन रेकर्डिङ याना तर अनन्तिनी जेउ चाहिँ छि चाहिँ जे विधिवत रूपमा चाहिँ गुरु तया चाहिँ संगीत सेका है शास्त्रीय संगीत आधारभूत ज्ञान कया उगोइले चाहिँ जे गुब्लेन ठो सोचे मैन कि जे चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ थेना चाहिँ संगीत खेले चाहिँ थेना प्यामै लगा छाडा जी नाच न है जो चाहिँ तस्का चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभाव जोले चाहिँ जिटा थेना प्याउ या चाहिँ मेहाले अझ जो स्वभावै मरो है अहिले गुरु पिनामा चाहिँ गम्भीर रूपमा साधने नाचनु अहिले गम्भीर रूपमा चाहिँ लता मंगेशकर मेजको आत्मसात याना चाहिँ सेका चनगो झोले चाहिँ त चलचित्र मेन है जो क्यारेक्टर जो नेचर चाहिँ एकदमै डिफरेंट धार हो सिसाना दयादिले सिसा सिगुना जला हैट्रिक मे ख लोका भागो आटकन उले सदा बहार ज्यासँग पितिने जल अहिले चाहिँ चलचित्र मे हालमा हो अहिले रोमान्टिक मे हाल्दा चाहिँ जिगु लागि तस्कै चुनौतीपूर्ण का तस्कै ठाकुरको जाय सुरताल वे खजाना चाहिँ ओके वो रोमान्टिक जो है तस्कै चाहिँ ठाकुर ज्या ज्या सँग जिउ लागि तर सम्बुजित बाँसकोटा दाइ न चाहिँ बालक अभ्यास याका हेका थ ब्याह लुया चाहिँ जित ओ मे हाका दिल अले राम जाने हाला अन चाहिँ हान ठो रातो टीका हाल्नुगा हान खाली हरेक चलचित्र चाहिँ वो फोक नम्बर रोमान्टिक नम्बर चाहिँ जिउ भागे भए जो उले अठे चाहिँ जे होस् ठाकुर जाना चाहिँ हाला तर एक्सपिरियन्स न जिल्ला हजुर एकदम अलि वे सकी पाया मे यो हिट नम्बर वेट हुँदा चाहिँ के त चाहिँ निरन्तरता बिहामा दियाउने थे झुल्का वास्तवै झिसकले सिउनी समय दाइ चाहिँ अनित्य ख निसा हो बुद्ध शिक्षा सेके ढुङ्गा आज ठुली चाहिँ झिस सिउए ख उगु इले चाहिँ आज जस्तै धानु 52 53 1958 तक चाहिँ कन्टिन्यू चलचित्र त याना अहिले 2059 सालले चाहिँ धराने चाहिँ चतुर्थ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन जुल अहिले चाहिँ काठमाडौँ या दुख तर जी आपा चाहिँ धराने चाहिँ मिटिङ लागि हुना जन्माउ ज्याछ न ओ चल सम्मेलन या लागि चाहिँ है 1-2 महिना 2-3 महिना हुना जन्माउ ज्याछ न अहिले उहिले चाहिँ थाना सिम्फोनिक स्टुडियो के जिटा माला चनिले जी धराने ठेना चनि हुन्छ हजुर हजुर अठे ज्याछ न वास्तवै चाहिँ अहिले आ भटिसा अहिले भटिसा 2 वर्ष त्यसै चाहिँ धराने जन्माउन छु पारिवारिक व्यस्तता मगर बाध्यता अझले चाहिँ
2 वर्ष जे धरानेना चन्माला वो थन्माबले चाहिँ जे उखे दयाजोङ इले चाहिँ अले एना चाहिँ क्रम टुटेजल दामला हजुर छित चाहिँ ज्ञानमाला है साला हजुर अध्यात्म छित हजुर हजुर साला सागु जुलगा हजुर गुछिसा धयारिला धराने चनाचन्यो श्रेष्ठ परिवार या अला अलि थन सोनिगले छुदु धासा साक्य वज्राचार्य पनि चाहिँ यको बौद्ध धर्म के सुखाप्दु त्यातला धर्म ये छु जात दैमको तर जिसा खना चाहिँ साक्य वज्राचार्य कुलिया पनि चाहिँ यको बुद्धिस्ट खना चाहिँ धरानियामा भ्यामचा धराने श्रेष्ठ कुलियामा भ्यामचा चाहिँ गु किसिममा चाहिँ बौद्ध धर्म के आबद्ध जुख अलि आलाची राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया ची नकी मेजुना जियारी ओ यात्रा गु किसिममा यात्रा श्रेष्ठ म्यामचा मकी जे बिच पालिपा हलवाई राजकर्णिकार खजिफि हजुर 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 राजकर्णिकार ख हौगले चाहिँ जिमे ओरिजिन चाहिँ हौगल ख हजुर हजुर हौगल यला हौगल हजुर यले व्यापारिक क्रम चाहिँ हजुर अले भोजपुर जिमे बाजापे हजुर हजुर भोजपुर ठेंका बिजाटा अले भोजपुर ठेन ढुङ्गा चाहिँ जिमे बापिने जन्मस्थल धामला भोजपुर है धानु नेपाली इतिहास विकास लासा बुद्ध धर्म थेरवादी बुद्ध धर्म चाहिँ उद्गम स्थल रहे भोजपुर ख हजुर भिक्षु महाप्रज्ञा चाहिँ भोजपुर विजय ढुङ्गा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ बोल्न नहुल धामला है अहिले उको इले चाहिँ जिमे अझै बायामा चाहिँ वो बिहारिया चाहिँ कार्यकारिणी सदस्य बजे अझै है अहिले चाहिँ वो बिहारिया चाहिँ एकदमै चाहिँ श्रद्धा दुम चाहिँ उपासिका जोले चाहिँ उको इले चाहिँ अझै त चाहिँ विशाखा उपासिका धका ना तया बिजाहरू चाहिँ भन्दै बिन्छ है अनि हामीले चाहिँ राजकर्णिकार परिवार खजिपी अन चाहिँ अझै बाजा पिनेको पाले निसे चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ न्याउना जुङ्गुलका राजकर्णिकार चाहिँ बौद्ध दय ख उन विशेष रूपमा अझै चाहिँ भोजपुरी बिहारी लागि अहिले जिमे तबा बाजा देवबहादुर हल्लाई ढामा चाहिँ भोजपुरीसम्म चाहिँ तस्कै सुप्रतिष्ठितमा चाहिँ साउ ख अघि वसपोल बाजा चाहिँ भिक्षु महाप्रज्ञा जीवनी विकासोल ढासा अन देवबहादुर हल्लाई ढका छम नाउ लेख्छु ऊ चाहिँ जिम्मे बाजा खर्छ ओके चाहिँ अझै बाजा पिनसँग चाहिँ न्याका वया बिजागो पुनः त पिना बिजागो पुण्यफल चाहिँ जिम भटिचा सेवाया खङला बुद्ध धर्मै ढका जिउ मनाय हो विशेष रूपमा अझै बाजा पाखे हे ओ लगाव यात्रा चाहिँ पाके यहाँको छ हजुर हजुर थो नकी मेजु जुङका हजुर छुछु ज्याजो चाहिँ यहाँ गुदु उसका कना हजुर आठो जी ज्ञानमालय चाहिँ थगु जीवनी विकास सेवले चाहिँ दक्षिण नापा धरानिया बुद्ध विहार ठेङ्गाउनमा विक्रमसम्म 2018 सालले चाहिँ स्थापना जोगु धरान बुद्ध विहार चाहिँ धरानिया फर्स्ट थेरवादी बुद्ध विहार ख अहिले उगु विहार चाहिँ जिपे चाहिँ मचाबले से हुना चाहिँ माना प धरान बुद्ध विहार स्थापना जुगले चाहिँ अन भन्टे पिन्टा भोजन दान यही पिए दैमुख अहिले भन्टे पिए चाहिँ फुक झिठा छे चुना विजय झिठासँग चाहिँ भोजन चाहिँ अन दान प्रदान याना चुङु संस्कार खज्यौँ ओके चाहिँ सायद मा बापिन्छ हजुर अझै बाजा पिन्छ याना बिजावे चाहिँ संस्कार दया उठे ओके भाग्य चुलाउ ढामर त अहिले चाहिँ अन बिहार चाहिँ मचाबलेन चाहिँ उहाँसँग चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ जी 50 साले चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन जो इले चाहिँ अनुपत्र होला ज्ञानमाला सहभागी जिता अहिले उगु हे इले चाहिँ अन्धराने चाहिँ बिहारी अध्यक्ष विष्णुदेवी श्रेष्ठ लगायत सक्ले थकालिपे हुने भए उपासिका पिन्सा चाहिँ जिता अध्यक्ष नीलकुमार स्थापित निनेता चाहिँ संरक्षकका तया चाहिँ ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरी ढका स्थापना छु ल 50 साल अनुसार चाहिँ निरन्तर अथक अनवरत है ट्यानोमा चाहिँ ठाउँ अठिन चाहिँ त्यो ज्ञानमाला चाहिँ लगेज याचना चाहिँ संस्थागत रूपमा न चाहिँ गायन या रूपमा न चाहिँ हो त्यहाँ लगे जो चाहिँ 2052 साले हाना बौद्ध युवा 60 टका अंश स्थापना जो उकेन चाहिँ अध्यक्ष जो जायना सेवायना अनलिबा चाहिँ 2059 साल 2050
काठमाडौँ जिल्ला अन 52 पाल्पा जिल्ला अन हाना तेस्रो सम्मेलन चाहिँ भक्तपुरे जोगा है 2056 साले फर्स्ट टाइम चाहिँ भक्तपुर भयो उले हजुर अहिले चाहिँ थन भक्तपुर चाहिँ हाना 2059 साले चाहिँ धराने चतुर्थ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन आयोजना जुल हजुर अहिले जो चाहिँ उबले चाहिँ जेले 59 सालमा चाहिँ जे त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुल अन चाहिँ हाना लिपा चाहिँ जी हाना महासचिव नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ महासचिव जिया चाहिँ ज्यान हजुर महासचिव जिया ज्यान अन चाहिँ हाना चाहिँ 2000 पनौतीखे जो चाहिँ 8औं राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाहिँ जे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिया से होइन थटेना चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति नमा आबद्ध जो चाहिँ 2074 साले चाहिँ चारुमती बिहारे ऐतिहासिक चारुमती बिहारे जोगु 9 राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन या अधिवेशन धानु उबले चाहिँ जी अध्यक्ष जुल हजुर हैन अध्यक्ष जुल अहिले अध्यक्ष जी ढुङ्गा चाहिँ अध्यक्ष बेनापा चाहिँ जिमसा चाहिँ जिता लुम्बङ्के मास्ति गुगु दिन चाहिँ जी अध्यक्ष मनोनयन जुल निर्वाचित जुल उगु दिने चाहिँ हेटौडा निवासी चाहिँ जी हने बाउमा महारत्न वज्राचार्य दाइन चाहिँ ओ चारुमती स्तूपा न्याने चाहिँ का नानी छि अध्यक्ष जुयाडी ल आज छिगो लाटे चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ दान तयाबी छि पूर्वाञ्चल बाहे चाहिँ थो ज्ञानमाला भजन त चाहिँ बौद्ध जागरण याटा चाहिँ वनमा नै छिगो टिम ढाका डाइबी याटा सायद वो तरङे आशीर्वाद खडामा छाडासा चाहिँ अले उसपला उनी ढाडुङ्गा चाहिँ आजिम छु ज्याले ढेबाजको दया चाहिँ मजिला छ सार्थक ज्यादा या मालामा हो अले चाहिँ जिमसँग आठो ज्ञानमाला भजन मार्फत चाहिँ बुद्ध धर्म जागरण यामाल ढगा चाहिँ वो ज्याजोयाना चाहिँ ज्ञानमाला बौद्ध जागरण अभियान ढगा कोचिना चाहिँ जिपी पूर्वाञ्चल वना है दक्षिणमा अध्यक्ष जी ढुङ्गा जिपी चाहिँ छौ बस हो पेङ चिचिको गाडी ल्यान्ड क्रुजर त 5 जना प्रायः त जना चाहिँ पूर्वाञ्चलले चाहिँ धरान होना फर्स्ट कार्यक्रम अन्याना अहिले अन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उपसमिति का गठन याना अन चाहिँ जिपे भोजपुर अन खाँदबारी चैनपुर धरान खाँदबारी चैनपुर भोजपुर याना चाहिँ पेठा होना चाहिँ ज्ञानमाला भजन जागरण कार्यक्रम याना हो या खाँदबारी ज्ञानमाला भजन गठन जुल अहिले वही हिसाबमा चाहिँ आथाना ललितपुर क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल भक्तपुर क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल काभ्रे क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल बनेपा अहिले किर्तिपुर चन्द्रगिरी अहिले काठमाडौँ क्षेत्रीय उपसमिति दगा चाहिँ जम्मा नेगु क्षेत्रीय उपसमिति खे चाहिँ जिमसँग सङ्गठन विस्तार हेना हजुर थौकने छुन दयाजंग दुधासा छि नकि जितंका चाहिँ ज्ञानमाला यो स्वर्णिम युग तकाना दयाजंगदु छम योद्धा कथन स्वर्णिम युग या छम योद्धा कथन नालाका तगदु तगुली तक प्याछि त्याका छिस जी गठेटा है झिगु चाहिँ क्रियाकलाप त ज्याजोट सोया चाहिँ मूल्याङ्कन यान्डिमले चाहिँ सक्लेस त अध्यक्ष नाबाज ठोक छिगो पाइन्यन डोली तस्कन लेटाल है झिसम फु चागो कठ चाहिँ याना चोना र अझै याउन यो कोही बाँकी दनी त्यो धर्म या जागरण आध्यात्मिक ज्ञान या जागरण या नीतिको ज्ञानमाला समिति निसंको दो त्यति ज्ञान प्रचार या नीति समिति गठन या माके माथे छ गथिता छ त दक्षिण नापा ज्ञानमाला इतिहास चाहिँ फुइका सोयसा नेपाली थेरवादी बुद्ध शासन या पुनर्जागरणको या जोगो इले वसफल धम्मालोक भन्टे पूजनीय धम्मालोक भन्टे पूजनीय अमृतानन्द भन्टे न विक्रम सम्वत 1994 साले ऐतिहासिक स्वयम्भू परिसर चाहिँ ज्ञानमाला भजन खला स्वयम्भू स्थापना हैन बिजाटा है अहिले उगु ज्ञानमाला भजन खला चाहिँ छ स्थापना हैन बिजाओ खनि नासा चाहिँ उगु राणाकालीन युग चाहिँ पेम मनो छटा मुने मजुगु इले चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ ननाउने अवस्था चाहिँ छ है अहिले अझै अवस्था चाहिँ वसफल पिनसँग चाहिँ त्यो सङ्गीत माध्यममा चाहिँ मन्टेस्थ अपुक त्यो बुद्ध शिक्षा सेनेकने फै ढगा चाहिँ अहिले राणा पिण्ड चाहिँ भजन जको ख ढगा चाहिँ थिएन वन ढासा चाहिँ इमसँग झिटा चाहिँ बाधा याइ मुख ढगा चाहिँ ज्ञानमाला भजन स्थापना हेर्न बिजाओ है अब ज्ञानमाला भजन चाहिँ आप्लो आपा चाहिँ नानु रे
पञ्चशील अष्टशील चाहिँ शिक्षामा दानशील भावना शिक्षा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त चाहिँ अनुसरणीय ढाँचा चाहिँ दुःख निवारण या भई थजो थजो बाबाल व्यवहारिक नैतिक शिक्षा त ज्ञानमाला भजन चाहिँ सम्प्रेषण यागुली चाहिँ थो डेनिङ जिल्ला जिल्ला चाहिँ धरान पोखरा पाल्पा मको भोजपुर फुक्को ढाँचे काठमाडौँ यला खोप फुक्को ढाँचे चाहिँ ज्ञानमाला भजन चाहिँ स्थापना जोगो जुल हो राजनीतिक जागरण धार्मिक जागरण हजुर नारी उत्पीडन ओब्ले चाहिँ आँखा पनि मरुने हो नारी बिन्दले नारी उत्पीडन विद्या बने माला तका चाहिँ थजो थजो भजन जुल सामान चाहिँ विदेशमा जका आयात्या मको छिए चाहिँ उद्योगी जुइमाला नै थजो थजो भजन त चाहिँ छौ शिक्षा जागरण या रूपे चाहिँ थिएन वया चुङजुले चाहिँ ठो धान समाज छौ बालाको भिङ्गो हिउपा हेटा चाहिँ ज्ञानमाला भजन उहिले चाहिँ बाला भए चाहिँ छ योगदान बिहाचौँ हो ज्ञानमाला भजन समिति के आबद्ध जीतनका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थी थाहा छैन झायदिल जी सायद नेपाल दे बुद्ध जन्म जोगो दे जुल हजुर अलि बुद्ध जन्म जोगो दे धका वर्ल्ड रेकर्ड न तेडुङको कुदो तर गुली ज्ञान प्रसार जुइ मागु ख ओ मखना दिबले चाहिँ कति अनुभव जी छि त जिन ठो विषय चाहिँ तस्कै चाहिँ झिसन यबैमा विषय ख जस्तै ज्ञानमाला भजन सुर ताल्य मनोरञ्जन हाल्यौ र ज्ञानमाला भजन दुठेना चोङु बुद्ध शिक्षा या त चाहिँ ठिका भजन हालिबले चाहिँ मेवे चाहिँ एकदमै आनन्द अनुभूति हुए थैटन गौरव ताई ओहो थजो थजो विषय जुली का भगवान बुद्ध चाहिँ विश्व शान्ति या नायक जया बिजा हो विश्व या चाहिँ शक्तिपुञ्ज जया बिजा हो तर ज्ञानमाला उको इले चाहिँ छगु धार्मिक जागरण हेट छौ भक्ति मार्ग वन्त चाहिँ छौ माध्यम ज्या चोङ खस आ चाहिँ झिसा चाहिँ ठो ज्ञानमाला भजन चाहिँ बुद्ध शिक्षा डुगु चाहिँ आँखा छ चाहिँ मन्टेस निकने या भएमा ठुइका चाहिँ कमसे कम आधारभूत ज्ञान चाहिँ झिसा सेका सिका कया चाहिँ समाज भिङ्गु हिउ पाए भएमा धैगु झिउ चाहिँ विशेष प्रयास ख गठेकी ज्ञानमाला बौद्ध जागरण अभियान ढकाजु गु कार्यक्रम ख त्यो चाहिँ यसले न न्याना चोङडु नापा नापा चाहिँ भजन जक प्रस्तुतियाको विषय खस चाहिँ भजन हाला चाहिँ भजन प्रस्तुतियाको मध्येमा चाहिँ छपु भजन चाहिँ भन्टे या गुरुमा पिनेको पाखे अथवा बौद्ध विद्वान पिनेको पाखे चाहिँ ऊ भजन या चाहिँ भावार्थ हजुर व्यक्त विश्लेषण अब के छु धया चङडु गठे या चाहिँ जीवन भिनी ढायो जो विश्लेषण चाहिँ भन्टे गुरुमा पिनेको पाखे चाहिँ याकबले चाहिँ उके हन मेवे चाहिँ एकदमै बालाउ चाहिँ छौ फिडब्याक होया चङडु हो विशेष रूपमा जिन छौ खना चुनो चेतन सुन ढाँचा चाहिँ ज्ञानमाला भजन या साधक साधिका ज्ञानमाला भजन कर्मी पि हो भन्टे गुरुमा पिनी नप चाहिँ मको समन्वय याना तिनी जे न्याउन ढाँछ तिनी झेगु चाहिँ निर्दिष्ट लक्ष्य चाहिँ हासिल चाहिँ छाना चाहिँ ज्ञान मठुइक भजन हालेबले चाहिँ ऊ खाली सङ्गीत छौ आनन्द चक्क चाहिँ र ज्ञानमाला भजन रहे चाहिँ ज्ञान ठुइका हालमा हजुर सङ्गीतबद्ध जग्गा याद छगु छगु खगो या त चाहिँ लयबद्ध याना सङ्गीत छिना ताकि सकल नेनामी पिनुगो पति नुगले चाहिँ ठिफेमा आमूल परिवर्तन जुइ फेमा देखो वो लक्ष्य जुल वो लक्ष्य प्राप्ति ज्यासँग तो के माथि दक्षिण नापाजन जी थमेसन छुटुइकाले हो नि जी दक्षिण नापाजे जिन चाहिँ सङ्गीत माध्यम ज्ञानमाला भजन माध्यम चाहिँ दुग्यङ्क बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म चाहिँ न्याहो नाम उपासिका ह गौरवपूर्वक दाए छाना छ नापाजा दान या शील पालन या जक ठिका छ ना तर जब ज्ञानमाला भजन होया अलैठी नै जे बुद्ध शिक्षा चाहिँ बन्यो विषय ख ढगासिल अननि सेटिनी 2050 साल अनि सेटिनी है अले अन चाहिँ परियति शिक्षा परीक्षा 3 कक्षा बिहाबले चाहिँ ओ थेना बनमा खनिका अले चाहिँ ज्ञानमाला भजन चाहिँ हालिबले चाहिँ जिटा भन्छ बाला एकदमै चाहिँ
उपदेशमूलक भजन चाहिँ भच्चा लेउ बानी डुसु ज्यू अहिले चाहिँ अझो कारण चाहिँ जी चाहिँ ज्ञानमाला भजन या सफु स्वयं ज्ञानमाला प्रकाशन या सफु धम्मपद अन चाहिँ परिति शिक्षा बुद्ध जीवनी चाहिँ जे बारम्बार अध्ययन नाच्नु छ अहिले चाहिँ ऊ अध्ययन चाहिँ बाबा लाउ चाहिँ शब्द टक्कया भजन देख्यो भन्टे पनि उपदेश नेना चाहिँ भजन देख्यो थिएन चाहिँ ठो ज्ञानमाला भजन हालायसेको विषय जुल ओके चाहिँ गठे जी भटी चाहिँ ठिकेको कोसिस हेर्न चोना ज्ञानमाला भजन या माध्यम जी ज्ञानमाला भजन हाला चोना दिपी सक्ले उपासक उपासिका पि ज्ञानमाला भजन कर्मी पि धर्म पासा पिन्छ न ज्ञानमाला भजन हालेर चाहिँ भटी चाहिँ बुद्ध शिक्षा सहेका चाहिँ हाले ढासा चाहिँ झिउ चाहिँ लक्ष्य हासिल याट अफे अटेस्टो झी ठन्डा लगा जी ठोन चौ धामास थियो झे ज्ञानमाला सफटी चाहिँ अमृतानन्द भन्टेन ढाइपिजाउडो के ज्ञानमाला भजन हालामी पिन्छ हाली पिन्छ लागे राग सुर ताले जक चाहिँ लिप्त जुया भजन हल्लासा कुशल या सट्टा अकुशल जी उखे चाहिँ ओ ज्ञानमाला भजने डुठ्याना चोङ चाहिँ अमृत पद भगवान बुद्ध ज्ञान चाहिँ ठिका नाला काल्दासा अनुसरण जीवन या काल्दासा जीवन अवश्य सुठालाई लगा दैबिया जिता तस्क या ओके जी सक्ले ज्ञानमाला भजन कर्मी पिनेको लागि चाहिँ थो मूल मन्त्र न ख नका चाहिँ ताका छन् हजुर छिगुमे निनि ढुङ्का नेनामिङ्गु जीवने चाहिँ परिवर्तन वला धका सुना धागो दुकिमहरु अयो मंके बहगु छेन दुकिमहरु छिके जिता चाहिँ यो कुएडु छ दादा चाहिँ जस्तै जीव मैला थो जगते चोने मैला ढाउ भजन जिता त यो हजुर छटा तने का अले छका ठोनी खन्या ठाने जी हस थो एकदम यो मे है अहिले थो भजन हालेले चाहिँ वो बुढाबुढी पिन्ता चाहिँ जो नुगले ठीक भन्दा छ नि वो बुढाबुढी पि चाहिँ वो भजन हाले सिधा काली कया माया नाज ए यो जो उसिना चाहिँ मायन दियो अहिले वो बुढाबुढी पिन्छ चाहिँ वो महिला थो जगते छने महिला काएको भरोसा छुए म धाबले चाहिँ काएको ढाइउ चाहिँ झिउ लिने खनिसा काएको भरोसा छुए मरु ढा वेक अप पिन्छ चाहिँ छुटेकी ढास चाहिँ छोराको भरोसा केही छैन ढाउले अहिले नुगले मसिना चाहिँ वेक धुरु धुरु खोयो छ है अझ जिउ अहिले चाहिँ वो जुल आ दुःख पेखे चिउ वै गइले आश्रम साके दैया वो भजन जुल अझ यो भजन चाहिँ झिगो भजन ढाइगो सङ्गीत ढाइगो चाहिँ गठे ढासा झिगो नुगले चोङो चाहिँ सुख दुःख आँसु हाँसो हो झिगो भावना अभिव्यक्त छ सुन्दर माध्यम खन्छ सङ्गीतमा हो अहिले साधना सङ्गीत साधना रहे चाहिँ साधना रहे चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन गठे न टाका ढासा चाहिँ गठे चाहिँ सङ्गीत साधना या हो साधना याले चाहिँ आज वो ज्ञानमाला भजनै खलाए चाहिँ ज्ञानमाला भजनै चाहिँ दुठ्याना चोङ चाहिँ वो आँखा छ इटा चाहिँ चिन्तन यही निसामा हो बुद्ध ढाएको छु भगवान बुद्ध छ प्रतिमूर्ति छ गज मखो भजन हालाय ठुलन छ भगवान बुद्ध गज 9वटा गुङ्गु गुण्डु धर्म या खुगु गुण्डु सङ्ग या खुगु गुङ्गु गुण्डु हो शिल दाइछु दान दाइछु मको थज फुक दानशील भावना दाइछु ख चित्त एकाग्र गहना यागो थज फुक छ ज्ञानमाला भजन हालाय ठुकाको जुल चाहिँ है ओके चाहिँ ठो भजन चाहिँ जे ठय चाहिँ नापा खलामा लाछ जे ज्ञानमाला भजन हाल त एकदमै चाहिँ इच्छा दु है अहिले त तरङ सम्मेलन जीवले चाहिँ जे धराने ठगु छिहे चाहिँ सक्ले मुङ्गा चाहिँ ज्ञानमाला भजन या साधना हैन सम्मेलन छेउ हजुर जित न तस्का हालमा थियो तर ज्ञानमाला भजन सम्मेलन वन्ट चाहिँ जित नापा परमिसन मरुगा छैन ओके टुके चाहिँ आउनु मतलब रेकर्डिङ या मको म्युजिक भिडियो देखि रेकर्डिङ या ओके टुके वो अठे सत्तले पार्टी हुन चाहिँ भजन हाल्यो दै छौ धारणा दया नि छे हजुर श्रीमान या अहिले अठे अनुमति मरुपले चाहिँ जिता अहिले तस्क खोइमा आस्ति भयो छ सम्मेलन भने मखना ज्ञानमाला भजन हाले मखना जिता खोइमा आस्ति भयो मलाई अहिले चाहिँ जिता एकदम आसक्ति जुल छ सक्लेस त न्याब्ले सम्मेलन छ जीवनी भने मखनीलाई जिता तस्क दुःख जुल
अले जी लिपा जिरा छु महसुस लासा हेतेरे जी वने मखनी स जी छुके थु वने ढगा छ आसक्ति पे पुना जंग जी वने खनि मक्का ढगा जे ऐना जिके छौ छु ज्ञान जागरण जुल लासा जी वने खनि मक्त माला ढगा जे ऐना जा वो आसक्ति त चाहिँ जी त्याग हेना छु हजुर अले जी छ भजन छ या दुःख व्याप्त छ यो सत्य हो दुःख निरोधको मार्ग छ सारा जीवन धका छौदो ओके मुखडा चाहिँ अले ओके अन्तरा छौदो दुःख व्याप्त छ यो सत्य हो दुःख निरोधको मार्ग छ राग तृष्णा क्षय गर्नु नै दुःख निरोध प्रतिपदा सत्य दगा जी छ भजन छ ठाउँमेछ जित महसुस जुलौले थो जित चाहिँ त्यो भजन हाल्यो जित त चाहिँ आसक्ति जुलो खनि जित त त्यागेन छ मला अले तिन मन सिचुएसन दगा जी त्यागेन छ या छ आज एना उनी इच्छा तेनको दगा तर गोगो दिन चाहिँ त्यागेन जिमी धराने छ पनि निबिन्छ नानी छ त ज्ञानमालाई लागि ठुली सेवा एना चनौदो छनुमको छनु चाहिँ छ एना चंग सेवा चाहिँ दिन वैटिनी बालाउ दिन वैटिनी नगा ढैबि जाउ जिता जलजल लुम है अले चाहिँ अटे जुजु चाहिँ जे गन्नु वन्यु ख छुया ख जी मसे तर जी निरन्तर रूपमा ट्यानु मचासे ज्ञान मला भजन सेवा एना छ न हजुर हजुर र थोय झोले चाहिँ विस्तार चाहिँ जी 74 साले चाहिँ अध्यक्ष गु दया दिल नापा सम्मेलन बोतिका गो अवसरहरु छैन परमिशनहरु तर ठाउँ वही ज्ञानमाला सम्मेलन यहीमा नकिमै जो ज्यादिगु दोन क्षेत्रीय मको राष्ट्रिय स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय तासा जिल्ला हजुर वो युग पावे ढुंका छेजा पिछा छुदया दिल आयु अवस्था छुदवस ककना डाटे डामल लासा थो चाहिँ ठगु चाहिँ निरन्तर त्याग समर्पण या छौ चाहिँ प्रतिफल जित प्राप्त जो ढामाजी है अन्सा नापान जिन्दैनी रेकर्डिङ याउ सुटिङ याउ याका बि सम्मेलन वनि मते दया डिम आठौं कने चाहिँ जु जाइट हो मस्ते सन श्रीमान चाहिँ एकदम गौरवपूर्वक चाहिँ सपोर्ट याना दियो हजुर सो म्युजिक भिडियो के सोई भले रेकर्ड याना म्युजिक भिडियो खिचे हैना वो हाली भले वो मास या दथी सम्मेलन या दथी वो डबली ने हाली भले यो अनुभव सक कनारी चले हजुर सुटिङ दाइ छौ सीमित थौ अठिके जना सुटिङ या जुल मगो थौ क्षेत्र के मासे चना हाली भले जिता एकदम लुमा है जी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन दोस्रो राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाहिँ जी सुना न मन्यो प्रश्न त जना दिया छौँ छिस है हजुर जी चाहिँ दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ जी पाल्पा हुनुहुन्नु है फर्स्ट टाइम पाल्पा राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागी जी खन है वो टाइम में चाहिँ खुसी चाहिँ व्यक्त न साध्य वर्ग जी है ले खुसी जले एक नापा खुसी फर्स्ट चाहिँ जी दोस्रो सम्मेलन चाहिँ अहिले पाल्पा हुने खाना अहिले सक्लेसँग चाहिँ कोसिस सेना चाहिँ यहाँ गाडिल अहिले कहाँ टका श्रीमान अनुमति बिहा दिल अहिले वना वेका चाहिँ दिल कि मदिल अब मदि वेका काठमाडौँ जी धरान सक्ले एक बस पास पे निनी पे जना हुनु अहिले चाहिँ वना अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मतलब लाइभ भजन हाल्यो मन त्यसैको चाहिँ प्रभाव दै चाहिँ जी अनुभव छैन छ अहिले जी धरान ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरी धरान पाखे चाहिँ नमो बुद्धाय नमो धर्माय डाउ भजन छपो जी प्रस्तुत हेर्न है वो भजन चाहिँ जिए चोयो जुल वो एकदम जब जब मारले मनलाई बिथोल्छ तब मन झन नै दृढता लिन्छ ठुला पीडा होला जो पीडा है जिता गुल्ली वने मह ऐसा ना जी दृढ़ जया चाहिँ जी न्याना चन नका शब्द छ दुखे एकदम बाला हो राग तोडी के आधारित भजन ख अले वो भजन हाला जिमे ज्ञानमाला संग सुनसरी पाखे सक्ले जना चाहिँ एकदम मिखाटिसिना हालाउके चाहिँ आलाप तान सरगम फुकन्डो जो तान त है अले लास्ट चाहिँ सक्ले चाहिँ नम बुद्ध ढाजले जी चाहिँ तान काया छ नि हो हजुर हजुर मिखा टिसिना वो भजन हालाबले वो भजन स्टार्ट हेबले चाहिँ मन त फुक्क डाँडा भरि पाल्पा चाहिँ वो आनन्द बिहा ठ्यान ताजिटा डाँडा भरि फुक्क वरिपरि सक्ले छरे जा चङ्ख अहिले वो नम बुद्ध लास्ट चाहिँ आलाप याना याना तान याना हाला 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 हाल सिडेका चाहिँ मिखा एक चाका सैले फुक्क छरे जा चाहिँ छट्टा भया सदी छप्पा स्तब्ध जा भजन याना चले
वठे जाओ गौरव जसिटाको प्ले मटा तपस्या पूर्ण जुल हजुर मतलब लाइभ भजन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लिसनर त नापा चाहिँ कन्ट्याक्ट जुगो कनेक्टेड जुगो इले चाहिँ छौगु धर्मप्रीति उत्पन्न जुइ नि वो चाहिँ एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट के वो अनुभव छिसा कयादिला गुदा यादिला जी थसन अध्ययन याना अध्यापन याना चाहिँ भजन चयादका अले थिथि हने बहपी चोमी इंगु न छिसा मेहलादी दक्ले यो म चोमी चाहिँ सुजुयादी यहाँ मलाई थाहा छ छमहे डकाजा ढा मजिला महो तर चाहिँ अधिकतम चाहिँ अध्ययन नाचनो चाहिँ जे प्राध्यापक आश्रम साक्य दाइजुल अन भीमबहादुर नकर्मीबा अन चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठ दाइजुल अन धर्मरत्न साक्य दाइजुल दाइ ढा बापिने उमेर ख तर जी दाइ दाइए ढा सकले बापिने पासा ख वसफल पि यको यकोndo आ नुनु पिना चाहिँ यको बामा लापिना चाहिँ ज्ञानमाला भजन या चाहिँ लेखक त चाहिँ ठाउँकने खण्डु ऊ मध्ये न चाहिँ जिटा थन येले ठाउँकने किशोर दुस वज्राचार्य दाइ छमा वेकन चाहिँ एकदम फरक धारे चाहिँ ज्ञानमाला भजन त ठाउँकने सोपुजा वेकन सोपो वेकन चाहिँ आयो सपटी जिए हालौडो अमरराज दाइ सङ्गीत अटे बाला अहिले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट धार्या दो ठाउँकने अहिले हाना चाहिँ यो क्वे ठाउँकने चाहिँ अथवा ज्ञानमाला झिउ त्यो नेपाल राष्ट्र ज्ञानमाला समिति चाहिँ ज्याजो नै हेना चाहिँ यो क्वे चाहिँ ज्ञानमाला भजन चोमी पिन यो क्वे चाहिँ उत्पादन ज्याज गोछि थिथि थासे झायदी बौद्ध धर्म जागरण नीति अहिले ज्ञानमाला समिति न गठन यानादी अन छिसा चाहिँ छुछु चाहिँ गाइड याना दिउ ख मेजका हालेको ख कि धर्म जागरण याना खजुई उसका नादिसल बचाकला वो चाहिँ गए ढाना चाहिँ जिपे चाहिँ धरान मना मको दक्षिण नापा चाहिँ जिमसँग चाहिँ छुया ढासा चाहिँ बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म कठय चाहिँ आसन ग्रहण ढुङ्गा चाहिँ पञ्चशील जिमु ज्याजो सुरु चाहिँ आटक जिमु बैठक न पञ्चशील प्रार्थना या ढुङ्गा चाहिँ सुरु चाहिँ बन्डे न्याउने चाहिँ दीप प्रज्वलन याना पञ्चशील प्रार्थना याना चाहिँ जिमु बैठक सुरु जुई अठेस्टु कार्यक्रम हुने बेला चाहिँ आसन ग्रहण ढुङ्गा चाहिँ पञ्चशील प्रार्थना याना ऊ कार्यक्रम या चाहिँ उद्देश्य छु खले उन्य भएको जुई मको आटो ज्ञानमाला भजन हालेको जकमको थैन ठिका हे हालेमा संस्थागत विकास थैन याना उन्यो ख ढका वन याना जन अहिले जिमी चाहिँ आना छिरङ कठाउन चाहिँ खुत्रुके बचत ढका छ याना दैरो उना चाहिँ बचत या छ बाला हो बानी ख खुत्रुके बचत ढका चाहिँ फुकन थाहा खुत्रुके बिहा ऊ खुत्रुके न मुंगाटा ढेवा चाहिँ सोंगु बोटला चाहिँ सोंगु क्षेत्रीय उपसमिति स्थानीय ज्ञानमाला नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला ढका बोटला थैन चाहिँ बचत या बान्न या गाटैरो है उके चाहिँ भक्तपुर पाखे चाहिँ यो क्वे चाहिँ सङ्कलन ज्या छन् खण्डुगा है अहिले चाहिँ ठुलो अहिले चाहिँ हाना चाहिँ धर्म देशना जुई थन यसले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ जिमिथो बौद्ध ज्ञानमाला बौद्ध जागरण ढका यसले चाहिँ भन्ते पिनु पाखे चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ भन्ते गुरुमा पिनु पाखे चाहिँ थो बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञानमाला भजन दयाट भावार्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुए चाहिँ उके चाहिँ बाला फिडब्याक त वया जंगलो विशेष रूपमा चाहिँ जी नाचन दैने ज्ञानमाला भजन चाहिँ सुरताले मनोरञ्जन जकमको ठुके ठिके मागो अनुसरण या मागो योको विषय जुले चाहिँ त्यो विषय त चाहिँ जिमसँग चाहिँ फोकस याना चाहिँ ज्याजो यहाँका वया चनाउनु अहिले चाहिँ यहाँ दान याई पिण्ड चाहिँ सम्मान या गुजुल मको श्रद्धा दान याई पिण्ड सम्मान या गुजुल गुरु पिण्ड हनेको ज्याजुल अहिले अन्तिमे चाहिँ फुक सिरेका चाहिँ हाना पुण्यानुमोदन याना बौद्ध परम्परा कर पुण्यानुमोदन याना जक्का हे चाहिँ जिमसँग ज्याजोको चाकी याना टाइड हजुर खयको नेनेको दनी तर इया पाबन्दी है तिसा ताथे मागु जुया चंगुतो थन्थिङका चाहिँ ढुङ्गा ज्ञानमाला यासम्म साधिकासम्म उपासिका वे ढुङ्गा वे कयु स्वर मन्यासे सित विदायाना जिहेमको वे जिया बचाकला सब मानव आब बुद्ध
शान्तिको सन्देश दिँदै सब मानव आगबोध बनाऊ शान्तिको सन्देश दिँदै लुम्बिनीको चिसो हावाले विश्वको ताप हटाऊ लुम्बिनीको चिसो हावाले विश्वको ताप हटाऊ सब मानव आगबोध बनाऊ शान्तिको सन्देश दिँदै हजुर जिचित दुःख बियाचना इले भतिजा थाक्याचंग इलेन जिचित मेहालीको इना पेनाचना गजुला चिसा आठो खस नेपाली भाषा पति नेना गजुला नेपाल भाषा इन छपु नेनिमाली दुःख दुःख पेखेछु गइले याए फैम खोजी धैर्य मने जीवन केवल दुःख जागो अनुभव जकहे तै गइले भगवान छोपी लुमनावेगो बुद्धं शरणं गच्छामि भगवान छोपी लुमनावेगो बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि दुःख पेखेछु एकको सुभादेशना छना आ ज्याजस भागो इन वेदुङको कुजिया जिगु खलबला नेनाचना दिपि सकल सक्ने भाजे मेजिपिन्द दक्ले लिपा छुथयादी भातगाउँ टेलिभिजन है दक्षिण पाजा बहिनी शकुन्तलाई त र चाहिँ भाइ टेक्निकल सपोर्ट है क्यामेरा पर्सन भाइ त चाहिँ आपला देखाए छ न ठाउँ भातगाउँ टेलिभिजन चाहिँ ठुगु ज्याजोले चाहिँ जित निमन्त्रणा याना ठगु साङ्गीतिक यात्रा व ठु ज्ञान नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ कार्यक्रम त ज्याजो त गतिविधि त चाहिँ थन न्यवे खना चाहिँ थो भातगाउँ टेलिभिजन सोया बिजना चौपी सक्ले हने वापी सुकुमी बाजुमै जुपिन त दुनुग्लनी से चाहिँ अभिवादन देखाए छन र भातगाउँ टेलिभिजन सोया चन्नु सोया चना बिजाउँ भातगाउँ टेलिभिजन त मायानु र नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ ठठे ठिठी ज्याजो जोना चाहिँ जिपे चाहिँ छलफल पनि न्यने वे छलफल पनि माया सद्भाव ठठे दया चुन्दाइ जिनिस चाहिँ भलसकाया जना सुबाद हजुर ज्याजो सचाइदिला इ बियादिला केही नीतिना एकको सुबाद जना सुबाद हजुर सक्ने भाजु मेजुपे ठाउँ छिस ज्ञानमाला या स्वर्णिम युग देखादिम छम साधिका छम उपासिका मेहालामी रमना श्रेष्ठ वेक नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया नकिमेजुन जुयादी लवी कालान धयाइ दिदुनको कुदु ज्ञानमाला सुरव तालिउजक व
साधनामखो वो मे हालिगो नीति ज्ञान माला हालिगो नीति ज्ञान यागो आवश्यक जुई थका वेकला थै दी थुंकु हेदु नाप ज्ञान माला मुक्क याना भजन जगमखो थो विशेष याना चाहिँ धर्म जागरण वो आत्म जागरण या माध्यम न खतका वेकला थै दी थुंकु कुदो थवेगु ज्याजो छिता गतेता लक्षण सला सुझाव जसा पकेना सपुते यदि थका फलसकासे मेगुवाले हाना मे मछम पाहाजनाजी चापासिङ वेगु हेजी मेगुवा ताके नीति चिता न पाएको उजा बियादिसा थमिया तबा सुबह